Ngiyacela ukuthi-ke njengoba wena usabhekane nempumelelo, usabhekane nekusasa lakho eliqhakazile, ngiyathandaza ukuthi abantu abaningi bangafiki kuwe bazodibiza izinto ozihlelayo mihla namalanga, ngoba ukuhlela kwakho kubalekile rather than ukuvalidate yonke into ebanganini bakho noma emndenini wakho. Sihlala sihlela mihla namalanga, kodwa bakhona abantu kufanele sibasuse endleleni zethu zokuphila, ngoba ungasitshela ukuthi ba-right for wena ngalento leyo oyenzayo, kanti abekho right ngalento leyo oyenzayo. Uzitshela ukuthi ba-right, kodwa mina ngithi-ke ungafika ngestory sakho sempumelelo sokuplanela i-future yakho, ukuthi i-future yakho uyihlela kanjani. Ungafika ngestory sakho sokuthi-ke amaphupho akho ayafezeka ebanganini bakho. Be aware, be careful ukuthi labo bantu uzaba baxoxela ngaleso sikhathi ukuthi are they gonna be happy for your success or your dreams. If they are not happy for your plans of your future, qhela kubo, ngoba at the end uzokhala sebengekho, sebekuhleka bathi bethi uzophelela kuphi. So qaphela bafo, zonke izinto ezinhle noma ozihlelayo mihla namalanga mazihlelwe uwe ngesikhathi sakho, ungatshelanga muntu, ngoba ngeke abantu abaningi bayazi ukuthi uhlela ini mihla namalanga ekusaseni lakho. Kodwa the more batshelayo, the more be-attack wena spiritually, uyabona. So be careful mfethu. Ngiyabonga. God bless you.